makurutu. Oh, makurutu wa bengo. Makurutu. Mabia, makurutu. Ah, mais tu vas pas faire la banda pour finir ma banda. Na otala otala muninga na Christopher Songo, yo na l'équipe boye na pesi dadi le na mbote. Na na bina kota na pesa bino mbote. Ah, to so la ka boye ka abi 2 mètres. Bon vous en respect hein. Na besa makurutu ko fu na nga porte. Mama pesa. Naza besa mo na partie Nzambe. Madame Dove, fu na nga porte. Yo sé que faut longa bilamba. Naluka bilamba. Yes, faut longa bilamba pour m'infection tika libanda. Naluka bilamba. Mama kurutu. Faut longa bilamba, au côté bilamba, tu sais que tu dois tirer ma belle, faut longa bilamba. Bano baza na respect hein. Donc naluka bilamba. Yes. Suko ba infection yo zo bilamba na sens ni. Kasi de babé les autres appellent na mpépé. Ah. Bati muso ko tala maona njela kuna da fo. Alexis bino amungu akotala bino kanga kina ndako wana. Alexis bino amungu akotala bino. Hein? On va donner respect hein. Il faut 2 mètres. Na longo le lamba kasi. Il faut on appelle la pantalon. Nanu wana poto bona ochika nani? Moi pantalon na ke tu peux au côté na mo ana ndako te. Bona na biso ke bilamba na infection. Yeah, j'ai infection. On a pantalon, on a na keti. Bonne baza na discipline ata mukete. C'est beaucoup longa batu bilamba so ba lota ya bino bolongola batu bilamba. Faut on appelle la perruque. Non, on a perruque. Yes. On appelle la perruque na montre. Après on au sous comme beaucoup. Bon, vous en avez tout c'est. Mais ça va mal quand on se comme beaucoup. Tiens ça. On va mettre dans ma bouche. Si moi pour toi. Faut désinfecter. Merci. C'est vraiment beaucoup.